ole hi ML chu tamaya masabara chuanin hero sa hmela pangkilain kan inang hero sterere hian role an nei veka an role chu apangami hin me heng howi tin abil ta po hianin du dan bik te pom thawa ma silang bil dan tur bik hi om ve ta hin kima an role a zer hian chuan tu chuanin marksman kan hmang tun video chu build le a gameplay film le intia man chi nge intia khel tur nge ti shet tu le ka ti don wangin an customer a rei lo jok nan ka sika hian chuanin computer hi panga ni sika le lam tur hi ten thum chuan kan pui ve nge lo nok ve ni me chuan kan khel don hian hero pick na tur hi om ta hero pick don po hian thung lama hian an role kha inject kan hal veka marksman kan man don wangin marksman hi kan het menga ola tang point chuan thei thawa laila kan mangang a build dan zer pain tin kan shet do chuta at noi lama battle spells equipment build emblem ti te hi thak thei ve kan ya emblem hi chu kan rola zirin kan thak mai don ni marksman ania marksman a tuna takiat achung lama helai mi hi lai lang hi kan build la ka turan ya hai hi recommend na kal hala ma se langin recommend ti om je chu helai achunga poisa lem ni je kitan hitanga equipment build se ngan dut lenga hai recommend chu ni tunami yang hianin amaya ren le char dona ma se hi thaga ti da chuanin hetai tang hianin kan senton ki banin nian laila chu ama sapera chuanin jungle na lo pe chin taila ja sari somnga man hi chumi zawa kan hitanga chot thai kan het le mai dang ni tikan chuanin hilai mi hi chu kan la char thei tong ka chuanin kan du danin akal don to wangin marksman chu an khoi the chin hi zaw wangin tale tong kon be thia amaro chu nai deu jang pok bo pai chin lo ni atok le kom ve ya tin tan che dan poi thia manga ya tin kan build kha chak thei le zual nan hek minions te monster te hi tower taret ven pa reng sia tam theng ber tha cha char tur ani person hi chu aden na ni maya monster le minion si deng thei ni hian tikhan an deng hlum mai don ol sam dun a zo che pa tikhan a zo chi ka first build ka chu tu ata khian change vat tur ani han chu ani lo chuan recommend a kal le don wangin a zo chuan hei in tik ta kan build ka chuanin attack a hian kan build liam hei kan pede chinang tu da ka pek tur hian physical 70 plus tan ya chuan tlai ka met lenga kan hero man re hian powaran a hran chen nei wangin man dan poi thiam nga ema tan che tur ani chuan laila po hi tia ka hlum mai tur hi ni an po hi anati wanga du hun na man tur pon chuang lo sei tong khan man hun om vek ani tan chet pa man hun te om boka tin kan be tur hi chet em mangai boka ho deuh hian thi ve thei tho ni
tin reng game ate khel ni chuan kan lam minion sa hui an len hi clear pui chakhi ngai mai boka tin taret po hi be pui jo boka ngai thin ni chu chakna roi tu ania a build le a gameplay dan vel in mai tu kan ni wang tu da de sa khel ta mai la poi lang chu tu na hianin ka second le alti ka mang the wa san chu mana ka nei do ti na nia mana hi hu a he em ya mana kho sa yan linga som sari da som thumani dei me ya chiwangin tun ka bil thia zo huna but ka pedon ni chu akal chaknan ani dona buda po hianin ti thang rauma magical lifestyle lampang khoi theite physical attack mana regen tiang reng te omta laila hi chu tuna hi chuanin mana he em fangin mana regen hi pela chu mana nei lo chu boi thak thi em mai buka odi khan khi zo le che ni chabil kha kala nga ain tikta movement a ei ka peam mana regen tin mana om lo hianin tin recall la mana hi ron om le ta mai ni bokina na ne tlem wang zo ni recall tu point song lawa tin marksman ni chuan mai lam te backup thiam nga em boka heng minions le monster te tha hianin in build chak kan ti to kha ka soi tong khan fiat tu chu tuna pohin ka build build kan lak zo to in tik toi chon a ran kan duwa kan thak wat te ni do chon recommend ang khana kal le do na chuan kha fiat yang tuin alu hi fighter ni achak em mai heng ke po hi marksman tan chon va be ve ngot chin lawa min hi kal ngal dok mai ni mase tan chet pa bai dan te boi thiam ve nga ya tin khan o hi tu hanin but ka pesau to ta chon hi recommend na gal ta ni tiang te lak ve mi do tur ni ya ti khanin khai ta hen pakhan do ta pakhat kan bil kan siam do to nu khan ama a zo to nuwa thian ti lak mai do tur hi ni ya an chu a hran do siam le te la thian ti khan bil pahni ngot khati khanin ho de na kal don ti na nia choi khatiang thil thuang a chuanin hei hi chu hemi ka bil na hin hei tel ta sa hin prima hei du tel lo wawin ka se langa ti khanin bil thar la ka siam le thei ta bokani chuain hei ka bil to wangin tu chuain hei min ran recommend ani to lawa ka bil ta mi to ne kala thei to ta bokani first LT second hi akok pol thei ta be kai hi au hawan di maila pakhat item on hianin ai han apoi mo ani achan chu me top chuanin na tam deuh te pawon khoi ri thei zo ka wangin dena nu na tlem deuh te emo kherlo po ni theya tiang thil thuanga khanin hetia ko quality ra du bera vati chat thei na turani dai apoi mo buka hepoi fet tat bok turani ma sa dagin ti tir chon he poi man thiang har khop nia tiang tan chiang are chorin alti man mei an man to mai turani kan bula le lam omtei fiat chen he turani engang mian thil ti thei dan ti te ni lava pong pa bai ve ngot chu a fu lo ni bokina cho với cái việc là sao to phần là chú mình recommend le to ni athar ga siam le tong endiran hei do la tai la hay ngoi hian build na tur hi pakhat chau awm to ta hay atul lawa cho hi to sel le mai tur ni endiran
physical attack khilar pele taila tin khan tika khoi phoi ana sat to ni kan bil thia chak na na chun Legends Khelh kan to monster le minion sa that na sa wangin ta khoi da to tin ka level po 12 kan to ni midang kan chinang midang chu ten no bil chak hi poi mo em mai bo ni tin kan bil da zirin kha kan nun na po hi kan khoi piang kha din na pung zel boka tin nun na lo thlem chu ni ner kol khelo pon ten monster le minions te hi bei mai zel tur ani tikhan so to ka build chu pakhat ala build theya tunai chuanin hegal pachinang movement speed le physical attack ni tikhan ka build chu a full chu ni de maya first ka build thi jungle na tur ya khami in build chak na tur ka build til mai khan ya chuwang hei hetia in no cái build này sang rồi thôi chú bảo cái in farm chắc nó ngay tổ chuông là chú bảo cái cái xe là ngà ai vậy hiện đến nên attack làm bằng cái mỏ attack là po in cái thằng cái chú cái khối nhặt lệ rồi rồi na anh chú atir beri farm nó tụi cái đã chân cái chú atir này vào in farm chắc khắp bồi mỏ vào in cái là chắc khá nhỉ tôi đang có full to cái khối pon to vào in farm nó khá từ ngay mấy đầu pon cái khối răng to nó to bốc rồi nó ai khối nhặt lệ rồi đó cái cái đòn rồi cái này mà chúng bác mình là như cái này thì bắn khop mấy đang có full to bây giờ thì khai giống mình sẽ cái full tọt thôi thì khai nên hai ba thằng chút chắc cái tọt mấy ông sẽ chú chắc cái này Your attention, I never let go. It's the final round, aka your Armageddon. Back it up, back it up, back it up. We pretty savage, you want some blood. When we get down, we go. All of my ladies are warriors. Soaring through the sky, we're so high like Fanny. Too fly to catch up, so baby, just bag me. You say we have the range, but we just too savage. No, baby, baby, don't mess with it. Don't even think for a second. You can compete on my throne. Put your hands in the air. If you're feeling us, put your hands in the air. Our voices